kunan noqanchik parlaspa kasun qolqemanta. Kay hallp'api kawsanapaq noqanchik necesitanchik qolqeta, vistinapaq, mikhunapaq, chantapis qallarinapaq negociota. Día siervo parlaspa karqa kayta. Imaynatan noqa rikuyman makisniypi 5 bolivianusta kunandiya. Patronin uyarispa kayta, bolsillunmanta oqarirqa, chantapis haywarqa makisninman chay 5 bolivianusta. Chay siervo kusisqa lluqsirqa hawaman nispa kayta. Ay, mañana karqa 10 bolivianusta, kunan makisniypi kasanman karqa 10 bolivianos. Kayta uyaritawan patronin phiñakorqa, chantapis llakikorqa. Esqa hina noqanchik kay runas kanchik, mana conformakunchikchu kapuwasqanchikwan. Qhapaqkuna chantapis pobres astawan munangu qolqeta kawsanankupaq. Pero kunan Diosninchik k'amiwanchik kay libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 nispa kayta. Pichus qolqeta sonqollikuq astawanmin munan. Tukuy imata munaspa astawan tariyta munan. Diosninchikpis bendecirqa Abrahanta, ashka hallp'ashniyuqta, chantapis mirachispa ganadunta. Porque Abraham piensarqa chantapis sonqon ukhupi kasarqa Diosninchik, chantapis evangelion. Sinoqanchik mana qonqasun Diosninchikta chayqa, administrana tiyan sumaqta qolqinchikta, porque Diospaq bendicionnin chayqa. Kutimuqtin watejmanta Diosninchik, imatata rinqa sonqonchik ukhupi, qolqetachu o Diospaq evangeliontachu. Sapawninchik kutichikuspa kana kaytapuyman. Ama k'aya faltaychu, kusqa noqanchik watejmanta kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Diospaq bendicionninwan kay kunandiya.